promovisana je studija društveno-ekonomski i socijalni položaj muslimana u Bijelom Polju, naučni projekat financiran od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje prava manjinskih naroda Crne Gore. Jedan od realizovanih projekata ove relevantne državne institucije u 2014. godini. Realizacija ovog projekta trajala je nekoliko mjeseci u okviru egzaktnog prikupljanja naučnih podataka radi utvrđivanja stanja zastupljenosti pripadnika manjinskog muslimanskog naroda u Crnoj Gori shodno u Bijelom Polju, shodno tematskom određenju. Ovaj projekat realizovan je u nekoliko faza u saradnji sa nekoliko organizacija, nevladinih udruženja i koji je rezultirao donošenjem studije pod pomenutim nazivom, čiji sam autor. U okviru ove naučne publikacije elaborirao sam nekoliko poglavlja. Prvo poglavlje odnosi se na pojam i značaj ljudskih prava, zatim edukacija i značaj edukacije o ljudskim pravima. U daljem kontekstu elaborirao sam podatke o statističkim podacima u vezi realizovanih statističkih popisa, a radi utvrđivanja zastupljenosti pripadnika muslimanskog naroda. Statistički ili tabelarni prikaz odnosi se na različite vremenske periode. Počev od statističkih podataka u državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, zatim Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, Saveznoj republici Jugoslaviji i Crnoj Gori kao nezavisnoj, samostalnoj i suverenoj državi. Od daljih poglavlja koja sam elaborirao u okviru ove naučne publikacije pomenuću da se neka poglavlja poklapaju i sa metodama, odnosno fazama u pogledu realizacije ovog naučnog projekta, a to je realizovana anketa od strane nevladine organizacije Bjelopoljski demokratski centar i zatim organizovanje okruglog stola u avgustu mjesecu ove godine, a sve u cilju prikupljanja egzaktnih podataka radi utvrđivanja stanja zastupljenosti pripadnika muslimanskog naroda. Od strane koordinacionog tima za realizaciju ovog naučnog projekta elaborirani podaci sublimirani su u jednu cjelinu koja je rezultirala donošenjem ove naučne publikacije i njenim objavljivanjem. Od ovih podataka još bilo bi relevantno pomenuti da je u okviru realizovanog okruglog stola radi prikupljanja podataka od strane kompetentnih ljudi, predstavnika nevladinih organizacija, zatim predstavnika lokalnih političkih partija i uglednih građana, ocijenjeno i doneseno nekoliko značajnih zaključaka koji su prezentovani u ovoj naučnoj studiji. U okviru ove publikacije prezentovani su i taksativno nabrojani određeni pozitivno pravni i istorijsko-pravni dokumenti relevantni sa aspekta ostvarivanja i značaja ljudskih prava i sa aspekta ostvarivanja manjinskih prava. U ovom kontekstu pomenuo bih samo zakonik knjaza Danila iz 1855. godine, koji je sadržao pozitivan odnos u pogledu pripadnika muslimanskog naroda, koji je pripadnike ovog naroda svrstavao u kategoriju inoplemenika, što predstavlja prelaznu formu prema kategorijama naroda i nacije. U publikaciji sam napravio i jasnu distinkciju između još dva važna dokumenta, odnosno pravna akta, i to Ustava iz 1992. godine i aktuelnog Ustava države Crne Gore, koji je donesen 2007. godine nakon sticanja nezavisnosti, nakon obnove nezavisnosti Crne Gore i kada je Crna Gora krenula putem europskih integracija i sređivanju normativne regulative. U okviru ovog poglavlja, znači, prezentovao sam određene razlike, naročito u oblasti primjene i zaštite ljudskih prava. Tako, na primjer, konstatovao sam da Ustav iz 1992. godine u odredbi člana 14 propisuje da se ljudska prava i slobode ostvaruju na osnovu Ustava i zakona, a ne i na osnovu potvrđenih međunarodnih ugovora.
Aktuelni ustav države Crne Gore sadrži odredbu u kojoj se kaže da se ljudska prava i slobode ostvaruju na osnovu ustava i potvrđenih međunarodnih konvencija i običaja međunarodnog prava, što je jako relevantno jer na ovaj način aktuelni ustav daje primat normama međunarodnog prava, što je u skladu sa opštim pravnim načelom lex specialis derogat lex generalis, što će reći da posebna pravna norma ili posebni zakon ukida ili derogira opšti zakon. Na ovaj način, ovaj fenomen prisutan je nakon Drugog svjetskog rata, kada dolazi do univerzalizacije ovog problema i kada sve više na značaju dobijaju međunarodne organizacije u pogledu zaštite ljudskih prava i kada je relevantna primjena ratifikovanih međunarodnih konvencija u oblasti zaštite ljudskih prava. U ovom kontekstu pomenuo bih još da ovaj ustav u članu 79, odjeljak 5, propisuje posebna manjinska prava i od tih taksativno nabrojanih manjinskih prava prezentovao sam sva u studiji, objavljenoj publikaciji, ali bih ovom prilikom pomenuo pravo na autentičnu zastupljenost manjinskih naroda u Skupštini Crne Gore i organima lokalne samouprave. Ovo pravo po meni, mada je vrlo teško reći da bilo koje pravo može biti primarno iz kategorije korpusa manjinskih prava, ali bih rekao da je ono ipak fundament za sva ostala prava i pomenuo bih pravo iz člana 79 stav 13 u kojem se kaže da manjinski narodi imaju pravo na osnivanje nacionalnih savjeta. Muslimanski narod je iskoristio ovo pravo i na osnovu odredaba zakona o manjinskim pravima i slobodama osnovan je i savjet muslimanskog naroda Crne Gore, odnosno Savjet muslimana Crne Gore kao jedna od organizacija ovog naroda u zaštiti i ostvarivanju i afirmaciji kulturnog i nacionalnog identiteta. Ovom prilikom bih konstatovao da ostvarivanje kulturnog i nacionalnog identiteta jednog naroda nije moguće bez interakcije sa kulturnim i nacionalnim identitetima drugih naroda. Tako da, u završnim razmatranjima, u sve superlative, dao sam i određene primjedbe, a sve u cilju poboljšanja i efikasnije implementacije posebnih manjinskih prava. Tako, na primjer, konstatovao sam da se veoma često vrši identifikacija na osnovu vjerske odrednice, što nije dobro, jer se na taj način možda djelimično negira nacionalni identitet nekog naroda. Potrebno je vršiti i znati adresata primjene da bi se mogla primijeniti posebna manjinska prava. U tom kontekstu konstatovao sam da aktuelni ustav Crne Gore u normativnom smislu predstavlja jednu od najsavremenijih tekovina. Za razliku od prethodnog ustava iz 1992. godine, koji je sadržao određene nesređenosti, neusklađenosti sa evropskim standardima o ljudskim pravima, o kojima sam prethodno pomenuo, ovaj ustav predstavlja jednu veliku osnovu i veliki posticaj u primjeni ljudskih i manjinskih prava, naročito prava iz člana 79 ustava. U okviru promocije naučne publikacije, čiji sam autor, govorili su Slobodan Zoran Obradović, poznati publicista i književnik, i medijator Bajram Bikić, član Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore.